Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai. Changer ni som pali ni lai ni sang ni som ni. Chanchinthar team tu mercy lalumpui. Amasan chanchin langsar zul hai. Gili diagnostic ni thum sung kharding. Tuichapai Turachanpur SBI ATM hongnokta. Dr. Chalton Lin amo cheng na compound sunga shipui kai mi panimu. Nobel Prize sang ni som ni. Tu hin chanchin kim chang lemin. Rengkai Task Force hain, chang ni som pathum sang ni som ni a thusu kan sin danin. Gili diagnostic rengkai vengpuya umchu ni thum sung kharchi ani ding ni in ashil. Gili diagnostic adam noin en akhonunga COVID-19 shipui kai ti mu su kani leya. Gili diagnostic hi khar ni in thusuk chun ashil. Ei thulak na in ashil peidanin. Chang ni som pani chonung dar thumle chen vevel khan damno in ending gili diagnostic hungpan an uma hi damno hitu lai shipui na COVID-19 in voi ni dinga ringla ani a sinkhom atul anga thisen lak ani ba ka gili diagnostic staff haijun theiang angin an lo boy som thu dong ani damno hi covid shipui akai le kai no enfel dinga thuron pek ani angin COVID-19 shipui akai le kai no an enfel chun ringla ang shimin shipui akai ti musuk ani damno sung hai ngai thatna dingin district hospital ting retest test thatnok ani a hi huna khom hin ching takin shipui akai munan no kani ti in ei thulak na chun ashil Rengkai Task Force chun hi thu ashi lein rulin thilum dan ching taka suizuin gili diagnostic hi nithum sung khar khip ding le asir level to containment zone in apu ngal ani hi hun sung hin mi tu elkhom gili diagnostic containment zone hum sunga lutle suk phalan no ni in ei thulak na chun ashil bok limta thlaram nili sang ni som ni a Turachanpur SBI main branch tula SBI ATM a thunding cheng bible sikhat le point nga in ruk manga pu ranjan kap hlum ania in thoka SBI ATM kharchu chang ni som pathum khan hongchan ani nokta SBI ATM khar ani leihin mipui ta dingin harsatna na satak anthuna mani poisa nge lakdok ding khoma poisa senga lakdok kha fedan kalmang indik lawani hinga SBI ATM ahungin hongnok ta hi loma tak zet Imphal Airport Hlui Koirengei Airport Imphal East National Highway number 2 Imphal Dimapur Lamlin Zula umchu Manipur Sarkar kuma pekir anivat tading thu Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh chun chang ni som pathum khan ashil Koirengei Airport hi tuhin sarkar thlungpui venghim tupol Central Security Forces hain an hlu meka hitaka sarkar venghim tupol hai hi 57 Mountain Division hai umna leima khong bula son an needing thu Chief Minister chun ashil sabok Koirengei Airport hi khovel indau pui panhina laya kumpinu sarkarin Imphal phairum sunga vungna tum hun pali asim laya pakhat ania indau pui zau khan I mani chen vungna tum huna mang sunzom ania amiruk chu vungnalin tumle vungsuk na dingin tlang a hnai talulein Tulihal Airport Imphal Airport ATL ta hin inson phei ania Koirengei Airport hi mangtalawin a umsonga venghim tu sipai umna a mangin sarkar thlungpui kuta a uma tuhin Manipur sarkar kuta pekir ani tading ani Dr. Chalton Lin amo MLA in chang ni som pathum sang ni som ni a thusuk asim danin acheng na compound lamfel Imphal sunga mi pani covid shipui kai musuk an ni thule an compound sungkhom containment zone a pung ani thu ashil Dr. Amolchun containment zone a an ni talain sarkar dan zam angin inleng an nei theita no ding thu ashil Imphal West East District a numei kumsom nga mi chu government testing center le private testing center a COVID-19 RT-PCR test result in anglo a umashil ani report in ashil danin pathin ni khan numei kumsom nga mi hi COVID-19 a positive a sin khom thochan ni khan test a negative nok ni in report chun ashil asung hai shil dan chun
VRDL Janim sa test positive an ring hla lein Babina Diagnostic Center a test an thonona RT-PCR VVA test thoni si in Babina test result hi a negative nok si ni in an shil hilei hin hing result pani hai hi inglem him ringtlak lem ding ashi num thu ashila COVID-19 negative ni si COVID care center a khom tam tak an aring hla thu test panhi a result dang ve nei nu mei hin ashila private laboratory a test hi result indiklo alo ni chun COVID-19 hi rem changa la in dan kala sumdong na in anmang ani elam ti in zona asim Manipur Sarkar nuya COVID-19 control room in changer ni som pathum sang ni som ni zanting dar nga a thusuk asim danin Manipura COVID-19 case musuk tapo singkhat sangthum zasari somku pathum anvoi mek active case sangni zari somruk pasari damfela in thlasuk tapo singkhat zari somni paku recovery rate za somsari parit point panga pakhat zani khan mi pali pasal kumsomrit kumsomli paku kumsomli pangale numei kumsomruk pali mi haichu COVID lein anthi tu chana Manipura COVID leya hringna chan tapo mi somku pasari Mizoram Sarkar nuya Department of Information and Public Relations in changer ni som pathum sang ni som ni zanting dar nga a atar lang danin Mizorama COVID-19 case musuk tapo sang ni zanile pani anvoi mek active case zale paku damfela in thlasuk tapo sang ni zale somthum paku recovery rate za somku panga point bil panga COVID-19 leya thiruk chu anla umno fieldang danga atho thabik fal hai ta dinga peklak khovel thim na tinga choimoina in sang taka ngai Nobel Prize sang ni som ni dong tu hai chu physics a Roger Penrose Reinhard Genzel le Andrea Ghez chemistry a Emmanuel Charpentier le Jennifer A. Doudna physiology medicine Harvey J. Alter Michael Houghton Charles M. Rice PISA World Food Program WFP literature a Louis Gluck economics a Paul R. Milgram le Robert B. Wilson hayan ni choimoina hin gold medal baka 10 million Swedish krona India poisa chun maktadui rit nui somthum pani singthum sangku zarit somrit asomsa ane Shri Cement East Bengal Foundation chun ISL season thara an chief executive officer dingin retired colonel Shivaji Samadar Anrut West Ham chun Watford anthok English defender Craig Dawson chu kumkhat sunga dingin lonin anlo lak felta Manchester City le Real Madrid forward lui Robin Ho chu avoi thumna dingin a club lui Santos chu alozom filnokta Juventus le Portugal forward Cristiano Ronaldo chu COVID-19 a positive lein Portugal squad chu maksanin sishan ane ole khanghai pokha Chanchinthar ei pungle ei ngai thlak thei hai chu ane ngai thla tu hai hun mangin hoi